Hamjamboni, 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 tata wanyu wa Ngogo haha ni acokereria na ni mwihoko wakwa ati haria hothe muri ega fiu ndamugeithia na ngeithi cia mwathani geithikai o haria hothe muri. Umuthi ndenda kwariria uhoro wake, ndenda kwariria benefit kana bata munene wa kindu gitwa foreplay. Foreplay playaga ruru iriku thiini wa ndamurano hindi andu marathi gwikana ri. Foreplay ri playaga part iriku hi kana playaga role iriku hindi ya ndamurano. Ucio niguo undu uria ndenda twaririe muthenya wa umuthi, na giki ni kirathi kia tata wa Ngogo yo ndimunyite ugeni o haria hothe muri, haria hothe murathikiriria, haria hothe murerorera, muigue mwi mucii. Na ningenaga muno ni tondu wa support yanyu ira murani support nayo, na ndimuraga undu munene uria mungiota kuni support naguo ni gwikitikira gushare, kulike na gusubscribe thiini wa channel ya tata wa Ngogo. Itikira tu gushare, kulike na gusubscribe, iyo niyo support ira nene mungiota kuhe nigetha channel ya tata wa Ngogo ikiate iyukiririe. Na ninjona inyuĩ gikeno kianyu ni kinene ri ni kuona channel ya tata wa Ngogo ikurite. Muthenya umuthi ageni ni ndamunyita ugeni, ni ndamukaribisha muno, muigue mwi mucii, munyitane na mashabiki mwaka, munyitane na family ya tata wa Ngogo yo nigetha tukuranire hamwe. Tuigire topic ni ya muthenya wa umuthi. Hihi foreplay ni ki? Ringi ni kuri mundu wi haha na ndoi foreplay ni ki? Reke nyambe njuge foreplay ni ki. Foreplay mutanamba gwikana ri ni kuria mwambagiria guthii guthakania, mukahutania, mukahambatana, mugacunana, mukamumunyana. Iyo niyo itagwo foreplay. Na tundu tutu muonaga tari urimu twa guthakania tuu ni tuo ndamurano, ni tuo tutumaga ndamurano yagire. Andu othe mata practiceaga urimu uyu hindi ya ndamurano, iyo ti ndamurano. Ndamurano igiaga cama ni urimu, maundu ma muonaga tari urimu, ucio niguo uthakaragia ndamurano. Koguo ri foreplay foreplay ni uria andu mahambatana, mukahutania, mugekana tumaundu tou tuothe ni tondu wake, ni tondu ya preparation. Ni murenda guthii gwikate, ni murenda guthii gwikana. Na andu aingi aria mugaga ati ni njaragia uhoro wa gwikana muno ri, ona we arerorera haha ri, you are a product ya gwikana, we product ya ndamurano. Korwo ti ndamurano we ndungiaciarirwo. Koguo maundu maya no mwaka tumariririe because we are all products of what? Of ndamurano. Koguo ri reke twaragirie maundu maya. Koguo foreplay ni ndamutariria niki. Ni wega ungikorwo ndurahambataga mundu akora nduramuthakagia hindi murathi gwikana, ni wega wambirie gwikate nigetha wambirie gwika maundu. Ni wega wambirie gwika maundu macio nigetha uthakarie nginya ndamurano yaku. Riu ri bata munene wa foreplay thiini wa ndamurano ri ukoragwo ari uriku. Foreplay ni cangagira muno gutuma mutumia kana mundurume okie mukirie wa mundu. Foreplay ni cangagira muno. Na wambe umenye gutiri hindi mungithie gwikana mutokitie. Koguo no mwaka mwambe mwikete, no muhaka mwambe mukie. Mundurume ndungithie gwika mutumia utokitie muti wi muhohu, no muhaka wambe mukie muti waku urugame wega. Ndungithie gwika mutumia atokitie, tondu wamwika atokitie mutumia ucio nginya ni ukumutihia tondu ari dry. Koguo foreplay iteithagiria gwikatia, foreplay ni iteithagiriria mundu gukia. Hindi ndahutahutia muti wa mwendwa wakwa, hindi wahutahutia kamea ka mwendwa waku, nake mundu ucio ageka ati, mundu ucio agatuika mundu wa gukia. Hindi wa muthakathakia, wathakia tunyondo, wahutahutia tunyondo, wamuhutahutia na guku thutha githurai, wamuhutahutia njegeke, wamuhutahutia mithirimo, wamuhutahutia turomo, mundu ucio ni okagia uria kwagirire. Koguo ri foreplay ni cangagira muno hari gukia. Ndungithie urugirire mundu oro uguo ta muithikiri, na niguo tuga ndugathie urugirie mundu ta muithikiri, amba uhariririe mundu. Kuhariria mundu nikuo gwitagwo foreplay. Niho yukagira kuhariria mundu, ukamuhutahutia, ugathaka nake nginya ugatigirira mundu ucio nieka atia, mundu ucio ni okia, nigetha mukahota gwikata, nigetha mukahota gwikana. Koguo umenye foreplay. Mungia gukorwo na foreplay, mundurume no akorwo na possibilities ya kwagukia tondu muti wake ndukitie wega. Mutumia nake ri wathi gwikwo ri ukoragwo uri dry. Koguo foreplay ni cangagira muno mutumia gwikate, mutumia gukia.
Odoke foreplay ne teithagiriria mwiri waku ugekate ugakorwo uri ready kwamukira giko giki gia gwikana kiana kia ndamurano. Mwiri waku ni ukoragwo uri prepared tondu maita maingi hindi urahutio mundu me wahutahutio ri muti waku ni wathako naguo he tumai wambagiria gwikate kurutana muti gwikate muti ugokia na mutumia hindi ria wahutahutio ri mwiri waku ri kamega gaku ni gekaga atia ni gatenderaga no kona nginya na iromo ciambiria gwikate ni ciambiriria kuimba. So preparation ino ya foreplay ni teithagia mundu wikate mwiri waku ri ugakorwo uri ready wikate ku receive uyu ungi kama uri ari ready ku receive Njoki Njora muri ari ready ku receive wa Boy wona at least mugakorwo muri ready gwikate muri ready ku receive na miri yanyu ri ready ku receive na ni tondu ni mwamba mwikatia ni mwamba mwatuika prepared ni wa prepare mwendo waku nake ni aku prepare kogo miri yanyu ni yakate miri yanyu ni yatuika prepared na riu ready for what ready for ndamurano. The importance of foreplay. Undu ungi munene fata wa kindu gigwitwa foreplay ni lubricate. Lubricate ni kuga atia? Lubricate ni hindi ringi mutumia ni ambiria gwikate ni ambiria kuruta tumai tukoragwo twiho tutheru muno utenderu ucio. Foreplay hindi mutumia atuika prepared na atuika lubricated ri mundurume ukiingiria muti uthiaga wingirite wega muno uingagiria wega muno ndusuraga gwikaga atia ndusuraga kuingiria muti tondu already mundu auma prepared kamene gatuika lubricated kogo na kuingira ri ukuingira wega utegwekata uteguthingiriria no ngikora mutumia ndoketie ri ni ugwikate ni ugusuraga muno kuingiria tondu mutumia uyu ri ndari ari dry ndongeta gwikate ko ndongeta kuingira. So foreplay ni teithagiriria easier penetration ukona mundu mwene akota gwikate ni ahota ku penetrate uria kwagiriire. Undu ungi ndenda mumenya ni ati foreplay ni teithagiria gwikate ni teithagiria circulation ya blood flow tondu menye hindi amwambiria kuhutahutania ri mundu mene ambiria gwikate mundu mene ambiria gukia mutumia ni ambiria gukia kogo blood circulation igakorwo ikambiria gu circulate blood na thakame ni wetumaga nginya mutiini wa mundurume ukona muti wa mundurume ni wekate ni wehanda ukona mikiha ikite ati icanjamukite iyuritie ikoragwo iyurite thakame ni tondu wake ni tondu undu wa mbere muti ni watuika prepared hari no ndu wathi na mbere wa prepare muti kogo blood circulation ri igakorwo iri easy na mumenye ati muti urugamaga ni tondu wake muti ndukorwo na ihindi ni thakame kogo thakame ya pump ri niyo itumaga muti wikete niyo itumaga muti ukie kana muti waku urugame niguo niwe itumaga cuma irugame kogo hindi ria mwendwa waku mwakorwo mwina time njega ya foreplay ni itumaga muti wa mundu thakame iga circulate wega nigetha muti ukahota gwika atia muti ukahota kurugama na njira ria yagiriire. Undu ungi foreplay icangagirwa ni undu uriku undu ucio ungi ucangagirwa ni kindu gitagwo foreplay ni icangagira mukorwo mwina sex performance njega yani performance yanyu hindi ya ndamurano igakorwo ikite ati igakorwo njega tondu ungikorwo tokite wega nginya performance ndingikorwo iri njega mwikaga maundu mathigithanio maundu mena ruo koguo ri hindi mwathaka ri ni mutumaga performance yanyu ikorwo iri njega mundurume aka perform wega mutumia nake akahota ku perform wega. Ucio niguo bata ungi wa kindu gitagwo foreplay ni teithagiriria muno performance yanyu igakota gwikate ikahota gukorwo iri njega. Undu ucio ungi ndenda kwaririria ni kagatia foreplay ni teithagiria mundurume kana mutumia gukinya orgasm mundurume agaita nake mutumia agakinya kindu gitagwo climax ni tondu wake hindi mwahutahutania uguo ri inywerere muri ready kogo mutinathi muruganirire ni wa prepare mutumia nake mutumia ni aku prepare kogo hindi mwaingira haria inyuothe muri ready kwamukiria kira girekate kira kiroka kogo mutumia amukiria muti nake mundurume amukirie naguo muti wamukirie kame mundu ucio ri ukona andu acio ni mekate andu acio ni maita na ihenya yani ni megukinya orgasm atire mundu ukuma gwagi complainaga ati anga na nginya kileleni atire mundu ukuma gwakiuga ati ndona reka ajite kogo inyuothe mukuma hau muri andu maitite andu akenu na mwakenio ni kindu gigwitwo foreplay kogo foreplay ni important muno ni playaga roro nene muno hari ndamurano kana hindi ria murekana. Undu ungi kwariria haha ni ati foreplay ni increaseaga kindu gigwitwo satisfaction
Hedra mwathakania na mwendo waku ri ni kuri andu na matuikaga satisfied ni tondu wa kuhutania mwahutania ri ukona mundu ni ekate ukona mundu ni iganira kogo foreplay ni sagagira muno andu aria mendete kuhutahutio andu aria mendete guthakio guo ukona mundu ni atuika satisfied ni hari mundu ungikwira atiriri ni ona utanaingira ri njitire tene ni tondu wa ki ni tondu wa kumuthakia kauria umuthakirie kogo ni kuri andu ona utaingirite thiini mundu ucio ni ekwota gwikate mundu ucio ni ekwota guita ni tondu wa haria wekate ni tondu wa haria wa muhutia so foreplay na njira ingiri ni cagagira kindu gigutwa atia satisfaction ukaigua ni waiganira nake mundu wako kaigua ni ekate akaigua ni iganira undu wa muico ngirikiriria nguga atiri kindu gitagwo foreplay ri ni reducaga stress ongikorwo wina stress ni mwahutani na mundu waku ni mwahambatana wega mundu ucio ni aiguaga ari relaxed akaigua ni atuika relaxed wega muno ona ni kuri andu ogwo ndamwira mathiaga mageka foreplay na matiikane no kona inyueri ni mwekate inyueri ni muigania kogo foreplay ri ni teithagiria mundu gutuika relaxed tondu waki tondu ria mureka foreplay ri ni releasaga kindu gigwitwa atia feel good hormone ni hari hormone ya kuigua wega ituikaga released hindi ya release ri ukona mutumia ni igua wega muno mundume ni ekate mundume nake ni igua wega muno kogo inyuothe mugekate inyuothe mugakorwo ni mwatuika relax ni muigua wega ongikorwo mumana stress ni tondu wa guthaka ku mwathaka ri ukona inyuothe ni mwatuika kini mwatuika relieved koguo macio ni maundu maria important muno mwagiro ni gwika mutanaingira thiini wa ndamurano kana mutanambiria gwikana foreplay ni kindu kia bata muno ambagiriria ina foreplay mukamba mugathakania hutania ipio nigetha ukaigua mundu uri ungi ni ekate mundu uri ungi ni ihoga ukaigua mundu uri ungi fifi no taingirite ni urakura ingira riu ndiriki ni urakwira wingire ati ona atakwirite wingire kameni kone karia kate kameni karakwira wingire ni tondu aria gekite atia ni tondu uria gatenderete that is the importance of kindu gigwitwa foreplay kogo muthi muka practice horo wa foreplay aria matami practiceaga ni kindu kiega muno ni rega maundu maingi muno na ni tumaga ginya ndamurano igacire reke ginye hau hwaini wa muthi ndimwendithirie hwaini mwega wa kirathimo na mutikaria no gucia kureki na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo ucio nogwo uteithio munene mungihota kuhe ni ndimwendete muno Ngai amurathime na mwike wega. Shalom, shalom, shalom.